for the phone ha and a brother Ghana Nkosuo nti ene ya hia awia bre fisabria kosi bese no no na ya dwendwero man no ho ahwe nti de ye o ma ebe ye ni ebe ye so a eno so ye behunu sabria mehie mene menu aba ohema young ena ewa ha na ensemo a ye behwe no so ya twe nsa frem rantem yenu a ba ko be kasa de ama MPP amanyokuro no ne koso akasa de ama NDC amanyokuro no Samranti mi nu ye edumba awia obekasa de ama NDC bre no so a mede de achiro saa nso na Kennedy osebo aten begina mu akasa de ama MPP na nsemo a ye behwe no enie omapani de atudwa ni ya se excavator hodo a ye krabo mem no no susu se no ka ho bi ene ye kwa ye yinsuo ni ade se na chese galamse ho asem no woka yesi de ye behwe kwa be fa so a nyese galamse no nti na fidie ni firi hina ebu akura se nem wiem o here obete na bese ne koye nkura se nti ye behwe kwan a eno e be fa so bio osoafo hwe ensase eso lands minister e de atudwa se wo hwe yensuo pa e de do memu no de asisi de de betim kura de ensasi ebo se ebe ya me ya nom na animu ya no no so ise omo nsusu ahodo e di susu se ade e kofom se ya se dua na e de bewo mu a ase de ususu wo engine oil no odi wom ne bi wo mu a wa behunu bi nim so wa behunu na odi simu no a ba bi e koro no no ya yedene eti no so ye behwe na face special prosecutor say akane Ghana photo samfo uraken ufuri ata openo wo no do openache no sanse mi ne sanse mi ne pa yo wa kwa ba net say fine radiadum boko oh ye ni agro ye chichira no ye chichira no kwa ba biem e de ba e TETE MMOFRA online TV so yeah ye political show no ene afi na bra makwan ya tena se na ye bedi Ghana ho nkommo na ansa na no ye be mo bibia kwa ba biem na ye wo production kokra ye be da na didi a che ya hwefo ne ya dofo Ghana fo on se TETE MMOFRA de ye domo ye papa eja elidi bibia ekoyie from say ejako akamfo ade wa woni me papa ejako say ejako kamfo bibi de na wa utimi hu say adekrode no eye papa enomeboa adekrode no ye kama na eye BKH agrochemicals BKH akofa eye ekuafo moda monna ekuafo moda monna say ya BKH akofa enema papa ebeboa makua ye simple efiamono ne e de abedwa so na ansa na ye obibi wa efe ne dependable eno send wa woni hu asem yes dependable ebo ejuma nie ukodwa so a ba bibiara Ghana had the 60 regions in Ghana baby biara ukwa wo so pe dependable kokofo we de abama mo na etwagu e screen ni so no dependable se wadua koko hey fagusu obema koko na so say doso dependable hey ka dependable bantam say eno na woni mekuafo na giatum ye start ekuafo na giatum obi a BKH se wanya ntuma na wo mpese wadwuma ne ebe ye BKH ena eda so no kwa wo so pe dependable de ye di gu koko so ma no so from uko BKH hon ma baby bia ubenya bi afei so shiakate osade shiakate aba se woni shiakate ho asem shiakate eno so no he said no by na ayini sitie no ewura na sitie no ebe hye ni nyina within second ebe hye te said wa do ebe hye wura ni nyina se wadua wo ne no so moa no ho pese obudi enuaba ni nya yes no mo se wafuo na obere ye kwa ebe hye na ena koko ye kari pe kakra benya bia de be ya de pa no na ese o na abwana mo abregu yes ene mo anu mani awe mani awu ombe hina obe hye kwa ena ye wo ba ko so ho no se fe no strike super
strike super yes strike super ho ha yemfa so na ahwefo hu se enye agro bi keke ne yedi no strike super crash nchen obetimi afa strike super eno so no wadua wo atoso de no wudi guso a be mana so kama ye from into so emako wadi o strike super wo ho no ma ebebo adwuma ne de ama wo kama eno ye be ye de aka na to asunti ansa na no fire corner yenye cabaset shakati nkamese me kwaba dependable okay ejafonti nema amode be yiku adwuma na aba na ne ku adwuma na yefo wunyanye nro we na de bon kafo ebi ye ni nsuo ne bi ye ne powder cabaset no titru eno ano no bensi afi no baye no ukọ na utwa binya papapa ukodwomu a nyafe ne ma bi kodwodu wo na se ma no de so mu nya ode a na che se wan tunu bi na de ya ukodwuma na se uku adwuma no nti ya apebi eto na emwa oyma o man pani dia tudwa se de se be ya excavators en no so bibiri o menum no na ense kwaye nsuo no mo nti o be che kwaye be fa so a excavator no yemfa do ma emra na eya sempa papa na kosa no ne se excavator dodo ama ena galamse bi jaya na na se ade bia na ye wono ye eya semu ye wo the bad side and ye wo the good side enti so far ye be the two sides so ye be both firstly asema mampanya kan no me hu ni se eye etasumu in the good side no on say excavators no we ya obi aya onye esca because obitimi e excavator back wo de betu galamse na sensu ne nsase na to god na no de galam excavator back no de nyamo ho be watum de ato be tere enti no kaduma bi no ake eboka tie enti sat e say you say galamse no e na ye pe kwan ya ye be fa so ye be stop no ye be sia no kwan enti say wadwuma na wo ye na be galamse no mo de say ye niema ye hia no Ghana enti no say aban ne ye me o de measures go akwan na ototo niema say excavator na mo de beba no mo de ba no say no e kwan sei ne ya hwehwem e wo so mampanyi hwehwem am ye hu say excavator na e ba no e di adwuma pote en excavator na ye dey e ba be di I hope say sana emra no sana o mampanyi ne kan na meboa say kwan ya excavator no wa wo hwe excavators are across the nations na hwe galamse mo de excavators yitu edi gu nwura mu ni ade ne achibi emsa bandada na etwem kwase edutan me no mututwa ejakra to ebi mu enti meme de me hu ni say measures na ye de odi begu akwan mu no say excavator ansa na ube pe excavator no ube fa sa akwan so ansa na watimi akra de aba na excavator oyema ye excavator dada ne akra ba o manu mu kwa ana excavator ofiri ya no across po so across border for a purpose for a purpose ntino bi be excavator de aba enya hu se galamse ne sei ye neoma no na excavator ne mom na di mu ntintima excavator ne di tu neoma no wo form ana meboa na sensuo ne neoma se yamfa so fi wasi ye jai kra excavator ema excavator ma galamse bi jai galamse njai na ne stop excavator ebe boa ebe si ano kwakra ebe ma said the esifa escalating more no me hu ni say ebe bre no kakra say kakra na akokode no musuo enti oye o makofa adwe no ye pekwan a ye nyina de befa so be tu galamse na say galamse issue no ye issue a menu mienu nyina ye victims a e affect because said the omusi say ensuo and allegedly say chairman untumi a ye chi ni say baby na otu galamse even forest mumpo ne alleged say why otu galamse na ma ebi mu ekwan say omu nwura no age omu ye oba ye sika dada ne ma be 3 billion it's alleged say na waje say monko na monkotu which is very bad in one nation aban dada oba ye presa say ono abeboa me tu galamse ase ye menu nya tikromu a kamia ko say the both two political parties which is MPP and NDC no omo me enu nyina mpanyimfo tu galamse enti kwan be na wo tu ampacho wo excavator sika eno mi busa menya ma kwasi metu me obi kwa kam to because isuo no pa be say de wo ti ase enti mi hu ni say eno no sa eniema no mo de egu akwan ma e ba no e be ba beboa kakra because the more excavators na e ba no mo de say nioma eto ontwa ohemai entwa yam free angle we na me ka se abani so si ano kra e bi ma bi Ghana fo ate ase a excavators e wura wo man no amuru kra no
ebetia stop galamsey too mpacho entimi stop galamsey too na emomo no na make say they have to put good measures e was some de measures omo de nhyehyɛ papa to akwam say galamsey ye nyine pese etu ase no so obi ye illegally e was abanity committee na say ote eno ho nko a force kra na ye wura na ye hwe ho so obi tu dia aban ni nche galamsey no emfa nkɔ ne mfa nya adwuma mo emenso mo magana mo sa measures no ngameka say nya foforo to me because your lands commission wo lands ministry bebre land yete task force na say force yellow bia no say yellow o ma tete check galamsey yesi bini enti sa hyehyɛ no nko odi be wura mu no dada no kra yenya ni isu nwie na atimi stop galam stop one stop hwe enti say wo mo di ani mu kra nyinya wo mo ho na nya wo mo ana so mo na mfo so mo per e ba ho na memfa enti machine no kwa eye ade a ebetini amana stop ho na me point on say na me make no machine nko anya ade ebetini stop galamsey no yeah but me hu ni say e tomaso mu kire say on say galamsey ni tu no dose too much I ko say some measures aban ne de ba na e di begu akom say wo beto excavator e wo so ye de famra kwa so na say hwehwem hu e de excavator ne beye no me hu ni say no be boa ma galamsey na e ko so bebre no say mfa say ye 100% a wo de even say 10% kwati free so a hu say ye try ye boy hu modern say ye de e ye begu akom ye ye bibi say ye pese ye tu ase enti ye laudable mama to me it's obi ne me nya adwen dia by to me de politics squad adwene no bia de nkoni nyina so de chichi me de laudable enye chinchira mpo se o de ye ana o de ye ene be ye ha obi a kire na adwen timu na me yankɔhwɛ ni yentie de o mampani kai ni bi e betensem no mu yi na fe yere badwendwene mu a ye ko kai de be fa so Working together with the small-scale mining sector, we will reclaim our forest reserves and restore the purity of our water bodies. Our river guards are working on clearing mining activities in our water bodies and on the banks of our rivers. We've successfully, as the minister told you, we have successfully cleared illegal miners out of 8 out of the 9 no-go zone forest reserves. We will track excavators, as the minister said, in order to know whether they are being used for illegal mining or not. And we intend to change the permitting regime. Ghana has more excavators in this country than in the whole of Africa. We're going to change the permitting regime. You will not be allowed to import an excavator or put it on a ship unless you get a permit before you can ship an excavator. Okay. Sedo mampeni kano. Aha. Eno unim bibi. Ntwa wano. Ncho tie ni ye. Se galamsey no. Ye pese ye tu ase pie wo se ye hwe ye address it to its root causes. First thing is the cause, the roots of the matter. So we have to tackle the roots of the matter, the cause. Ade cause e masa anuoma no. Eye dey e happen firstly. Sana metumi aka. E wo say ye hu excavator dey aban kan fine. E laudable. But e kwan bay na ye be for so ye pese ye tu galamsey ne pa dia ye be dey. We have to strengthen the enforcement. You also strengthen enforcement and promoting a sustainable alternative. Say ya enforce emra de mo kan nyina no. E wo say ye ma emra no kom ye ma emra no ye tare emra no ye din. E wo say gina ye we na aban ne pese ye tufa galamsey no. We have to strengthen gina ye we se me kura ka ni sie nya medre. Excavator and market was a one one for lupre. Ye shipono waba. Na ye habo hoye. Ne ye mra ye dwuma se de wo kan. Ye checking ya excavator obeda no abesra ko mekurase. Ba ye krom ha Ghana na koye se eye me party na aba o mampani aka e kra me de beba. Ene ye ya de se e kra ye de beba. Enti omampanyi ade a woka no yade a enti no onyere ne ho se obehye mrakete a ye chiw anasa on set example
for within asem ya okay on short while ya no on for be set example magana for hu se nani abre enye sa ye ba kame akwese mpanyimfo ne ba no ma be ka asem ne tra na ono ani nkofo na ono yo mubu man no mo na fa chi because ye hu bi aban da atwam ye nyina ye hu bi say omampanyin Nanado was trying to fight Galamsey me kabia na me besu Nanado was trying obono modern so be Galamsey ase eno ekwan bebre mom ni MPs ni ministers MMCs obi create make us me party ba INTA ma ban na aba nti we are na ban na aba so John Dramani Mahama e was say o enforce law ni yie enye se kame kwese wa be ka ne saa kwa but omampani kuri ya ebra no wo so na ne nkofo nsu tubio na sabre no ene nanso nso ebe na aba omaja galantu omampani a wote sisi so abakope ne peso ya tu galamse na hu se o shedat e ka se o de emergency bi eba na me se no wo matena se susu adwene ehun se ebi okotena achi no se eno ma menka bibi e wo se yenka aban we ba ye no se wo hwe ye neighboring countries ene ekoso ne ade na kame akwesa se they are trying so mo de ehye papa egu akwan mu nti munim papa say na mo mpese mo be ya magana fo ana se de ana se mo de mo no na eka ne saa pa nti ye wura John Dramani Mahama ye be sere wo se asem a wo ka no fa wo se yo eyo na ye force law ni yie emma obi obetu Galamsey illegally excavator ho asem a wo ka ebe try ebe boa kakra eno eye ebe boa kakra enti omo enforce law ni yie pam putu measures ngu akwan mu anya sa de o kan de emsa ayese de kokwa na so bi na oto kire eye Ghana for because uwo bia unim omo na wosika no na Galamsey ni hini na ekoso Ghana na nkasa ye politicians MPP NDC CPP PNC omo anya tu Galamsey no CPP ni bia de amenti so bia tu bi omo politicians na tu Galamsey no kirabo some party say menti so ni na Michelle MCC and send video ba bonti achama ye friend a whole of MC ye friend wo di atemu because wa ban na ba wutu Galamsey na ya be hu ka ho asema who did Ghana for atem and not the bia I always tell you say you people should be very careful because revolution is coming no me come revolution what's my ben media me say men support to the na sa ban me da yan so de man so sa ya ni omu nyina Flaster house o say Jubilee house no oba bi ya ba no be pesika de di we boss de Flaster we boss de Jubilee no bia be se de wia Ghana for sika ye be hye mo Ghana mpanyimfo edu time am say ye hu sa niema ye yi kakra enti ye besre mo politicians and enu amete ha na me kan say mu nyina nyame adwuma ni bi na mo ye no sofu ye bibia so sofu bu obi fa so mo nso ana nyame yi mama ye say mo boa oman no na mo fa oman no enkwa animu na sa mo so nyame adwuma ni bi na mo ye na mo so mo beto na sarama uwu a eto jimi ni umienu a obeba ko bua konta chenya ye hwe na o ka say MPC ni bi kura tu bi bebre eno no ya na uhwemu a ye no kure sempi o hyemra pa ko gina ba bitimi tubia na enu na we na ase wo obeya enu no men kan kire wana ade wunim o so be ka se wo wunim se adwuma mo a na edi se adwuma yi wo mo na o mo nkofo wo ma na eyishi o mo nkontanfo wom na ase na because ono no wotumi wa ban mu ntino na wono ade ne pa mobi license ana so ono ade ne pe aka kire se fa ha sei na ekotu Galamsey shia me ha we shia me ha enti it's very bad so ye bepa macho Ghana mpanyimfo mon city up said ye tu abanda da ne free so no emre so ye ninka so enti ye behye mo se dwumadie bia John Dramani Mahama de ama mo se munire ma mo ngu nani mu ase said ye mu gu na Akufo do me kan plain se Akufo do no wo do wo pe papa so de bebu Ghana but wo ma oyiyi wo mu no I can boldly say o man bo Akufo do omamboa no ena na naso so anyusu ono ani tumi amfanye because enipa no neboa me ma me bae wa bre wode ne sika abe support me ni ade na ye nyina ye se oman okay enti this time the Ghana for ani abe na ye ni we no so no eda ho se wowo ye se de ye nim de ekobia ye nim bibia ekwo oman mu so bia ntimi mfa so kwa ameda na ye de achenchena wo kromu ha se edi ye nyina me ye ni na ho ye ba kakra bi na ya san ato aso
Mina minio. Eno. Efo na nkwa ni mu no. Enkwa bem. Osisa wugidi a nnumpe ho akokwa. Obetimi ama nam aba ho. Media na mani da so se kokoi die minsi mu biem. Mi be twitwa yeja. Na me ba yo ya Johnson. Ana o ka chem se papa betene kumase nam se me tene kumase agede mi ja kokoi ho. Ana o se ene wate aduro bi nka na o kwa akope bi ato abrem. O de ba ya shia kate o. Shia kate. An shia kate. Na nya shia kate no nko a dependable. Eye shia kate ana dependable yi. Ni nyina ye adwuma baako. Yemfa mom. Na aduro yi ana atimi a shia kate a tese akummu a ewo kokoi nyina so. Kokoi majaduru. Eno ane wuza. Na se no na mo na so ntem sa no. Afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu. Na wudi nsu yagu ho. Na wahihye wo che. New globes yi. Wahye wo nsa. Eno nose mask wahihye wo space yi. Uwi a wawo so no. Na afi watamabo wachi. Timi nua kokoi akuafo. Mesere mo. Se munni mo ho abro. Maka na maka. Ukọ na akwa duro. Edi akwa kukum wakate dia. Eno ane hye akate. Koko board. Aya aban adwumaefo. Ama approve say hye akate no ubetimi atọ de egu ukoko so. Anase dependable no. Anase wuza no ubetimi atọ edi egu ukoko so. Open do sopo etususu a. Fu ani kire kumase emrom bi ka kire agrochemicals. On na toto ndura hodo nyina. Na umpe we opede yin. Yi Paul amante mo sele dikafo. Oba ntem anka. Ka kire jutu. So ye kuani na onoba ye ebe so na ye fefefe a eye nuro bi ene betimi ama na yeyi we ye friend say savior eye duru a ye dugu enoba ye so enye savior nko uhwe we ya ya to the din say strike ye duru a eno so ye dugu meka ne say atosode ema aboa bie ntimi mfa na no enye den enka enye no nko we me de ma to the din say slim macho ni din ankasa eye imba so ye duru a nani ya din pa enu so wudi gu no bae so a ne chese abo bi o so bia no obekọ hwe uhwe meti ha nye wura ne gu ha we ya yoyo die hu ni sitiro ogoso a wo sa mezop no wo amfa we ya nka ho a enye die hu wuza so na be ma no bae no anyini prom so ye kuani na ba beto se wuntosi wato so de anyini kama na wakoma ye den atho yem enti opebi ato a fu ani kire kumase emrom ko bi ka kire agrochemical shop ono oton no ba ye hundo nyina makasa afi mema kuaye aye de ade ajara babio ye babio yi eno na ye toaso Ghana Nkosuo eti ena ye hye ye nua Kennedy osei boaten enso wa ha obekasa MPP dimu kan akwaba ana ifie ni apom eti sen nyame adum ade a che de ye ka tasifo de ne se amodin wo no amodin wo yo tasifo nkwa de nyame akonya yo akwanya no ho de a momenko hema ho mra na WhatsApp no hiampa ya na abrochifo no create 20 afi ba ye ba kan ho ne yahwe Oguso TETE MMOFRA online TV ye stream live e Facebook ye social media platform ni nyina so obetumi ehuye e wo TETE MMOFRA online TV yeah obetumi a subscribe na follow social media handles ni nyina ye bie kwan no de ama obetumi a like na wa comment na wa share e de ama ye fefefe wo ye ne sa ye beda wase eyie papa na opese dwumadi aye di o ka bibi kakra ubetumi asend o request anasa ubetumi de your friend say we yaba na yakenkan de ama ubetumi do comment ya sa na me pa che e de abantimi bo studio line ama na wa fa ne kama na wo de comment na fa ho na yakenkan de ama because menu mienu nyina na Ghana no ye dwendwene ho menu mienu nyina na Ghana no ye pe enchirima no ye pe abrabo papa e de agya wo mu ansa na yakọ se wo ba no e ba wakase me na na bia wo wuye obeye sei e de boa Ghana ana obeye sei e de boa me maame enti ubetumi afa number 0257 335097 0257 335097 and say 0203 118711 me say susu be mama 0203 1187
8711 studio line no obetum the comment afa ho no e Facebook a stream live we na ya kenkan e de amount kama eno yenko ena ye de amount no kan na de saying say oba what the ebo so amne oyema dika bobo so no oyema said e kan also TV okay some na kan amobia wa chasa citizen yes but no no journalistic point of view tie ba mo amanyofo no so we ono kan say ka no kwa na nke makra ba mo de be fesu mu aba yenya sentrofo ni nyina no mo kasa kense ya because we be fa back door akono no ya kosne chine kakra ba sentrofo do mo de di na to so bi o so ye sentroni good bia boro so no o mo boa no tie we kura wonko Juma na we why fit it on the area model dey bia won dey nyame adom ene o mo so mbeje di atodu yes o mbeje di atodu bia wo bisa se kwa be ne fa so a yes excavator ebede nke makura senso mampani se of excavator ne ba de beba because if you are contractor meduma na medru pempenso bia wo se meduma no excavator dey support me yi na me dey okay because ne wo be go foundation kra proof about foundation kra na some of them tu na ye no ne come on etu amu da ho kama eti excavator dey offer ebeba nki hia no menum hia no men na the way ebeba be use no wrong no enu ti na yera Ibrahim mama comment bi about say wono ni sika wodie no original money enye excavator money na o se Ghana fo na no na ni say yes o se Ghana fo nyina sorry na Ibrahim mama nka ne ya akwa no ye frɛ no ye wo kromia na Ibrahim mama kwaji eye boxer e wo yini na me buza se kwade matok ene ne ke be two boxer na boxer yes boxer so ya ne wo abo mu ne me ponu mu kakra enti so wonya se scan na na so de abo bra o ka che se bia ya chiche ma wontumi nti no wo sika wodi e re money ofa excavator enya iba e be koso aba na ye mpani fo se de mi aba kan no ye politicians no ofa na mo nko ma em blame mo nko oh dabi Ghana ha ade beto na wo bia na live aso fo mpani fo bia no ko to fo sinitwa fo fo okay enya me nwanwa oh say yes sikasem o ma we de etu na den etu ko yo bi na ye nutra na ntu bi no wanya ho na bia wo kasa against obi abesore tia obi abesore about so se go ye bia yes na de bia na me kase pani we de bia me koso bompa e man so betena se na o be di Ghana man pani na Ghana fo hu no so mfaso pani be ya me ya kompre ko Japan because o se de bia wo kase enya o mo pense gamnenten kwa ku tu galamsey okay na o ma hwere o mo nkwa ofa o mo ko site o mo bre o dodo na o bi tuma bo foma be 77 feet down onya kapre enso be ko so 21 day be ba mu anu so ni pay mass ofa say ni mana se o wi school o show de o mo ye o onya adwuma bi no o ye ya ofa o be ni se ko ba ko hye galamsey asema amana buaku kensisa enkensisa intescavator de wono ma panyin ko gina o kan asem ne de fa enya o ma panyin wo bra no wono ne de fa na nya ne boys ani na mo mutu galamsey ne chama na nsan ina hini want say atuma po wo mo ahona to ko bi mo ne ade de campaign a kire over 2 years ago o ka de go guban kan ye campaign say ye be mo mutu galamsey no and before na na for make key comment say what na kunya kra beto so ama galamsey ni abra what the beto so o ba be catch say so on say go for the beto obra ma no aduane o de ansase ni ade ma wontumi no no be so block me when the mass comment no kokuban oh no na nyo no kokro kan na say o mo nkofo bebiri su mu a e ma o mo de ye of an parliament campaign on the site and ni e twitwa me kai o ma no mo license committee no for about somewhere 2018 ko money training takwa no yes we go be okay eno an va nya adwuma yi ofatie e de so mbe so wo fa medidie ofatie enyem no man fa nya adwuma
on say na NDC for na concession kuta NDC for na dada and no musu ne kuta oba galamsey for no fa ye chemo Ghana omukuta ye chemo tira omukuta 2 where 60-65% sika wo mo ba eti both party no sponsor wo both party no sponsor wo so ya no ne kana ye dene because one obi akopɛ ni sika no da be more no campaign Papa me koye be bia me da me ba ko me ba young boy me chen be brofa na wo ba young boy afi no kwa na feed me it is any power wa ba na se wanya kudu an kan anim se see ya e kwa be so it politics na ewuram because man ye pese be kan correct na ohene ti o nyam de ma omo wo be kom no be kom go na nanso na mo wa de na ko katia won so akotwa eyam onipa ni se wa ma kwan na obi fi ho aban ni so bi mra e wo se wo na wo bo de o man fo ni nyina de ewrocham se media menya we no one so de obi aba so metu ayu agudie wa ha etimi man fo nanki ye meta machi ni enko ba wo ko e no anfie no na brown envelope brown be so de ma white ko ehum na brown brown de seni enti eno say tu musu excavator ni de excavator ni de jade enti because ya papa ko video bi ni contractor mo yi na se kwan so eno so no mo ne excavator enti no ususu se ye mampanyi asem na wo ka no oboa na se waka ne kwa enti se waka ne kwa de a efutu be na de be mo mampanyi se asem a wo kan no se o mini de wo kan na wo hu ne se measures bay ana se de na onye ohima ansa na de wo kan no me utot man kwa enya de obefa because so yes you are not a good citizen nana ohima sesi am me si am jai o ma me si enko site e ko no complete okay ba wo ko no ko du akọ aba brofu bia wo order from aba sa brofu si wo say ye chi no ye twento na de on sa mi ni be sa wo from aba ni se mi ni wonu kwa rank ni kuta no o du on ma order from above ye ni akata jefe from bondi wa na se mo answer ti uni mo wan ne ko ni so oh o mama no woni threat ni ade be ba suru na na wo ade na woni mana se mi ti na wo ye mistake enti adwuma ni de ni best way ni say mine obi sikwan first galam say ne wo na efitete on say ye na insane so say de ne no tugu mu e politics on say illegal too much yes. Because galamsey was already there e wo dada omo etu dada but say no I say aye west omo di say nsuo na me ka bibi ma me fa sa akonya we so na me fa nka asem me so ma me fa akonya we so honorable Sam George pacha wo Ghana ha ye find say de de na ko ho ye ru Sam Gemfi enti mo Ghana ha kame akoye sese mo petumi a na mo de Ghana fo adwen di agro na mo ye mo ho two citizen sam no dead dodo na mo nya tumi ni wie dia eno ano no mo ndre Ghana fo ho biem mo ye demonstration last time aye which is last Monday ni be kan BBC nyina hu se Ghana yensuo state enye mo twetwa be gubotu mu kotena TV stations last week na me kan wasem Edi chere say galamsey kwaso river pra river ankobra river wey mo say yesu ni nanti mi busa mo say e say galamsey no ye wi ana etu atwa kamia ko say na ye de obi akoto ne sector obi edidi manya nkwan ehwe nti mo ngene Ghana fo ho biem obeda so aka na mo ngene ye ho biem ana ye ru asanjot because no winning demonstrations ana ekoso demonstrations upon demonstrations BBC nyina e ma de ko ye nim guase wo Ghana eno de mi na ba no me see eno aden entimi na ye wa asesi agalamsey for NDC ko manya galamsey MP for ben ko mukuta be 6 omo matu galamsey e de aye campaign e be wini 6 aba wene it's original mo ye nyam most of them galamsey MPs obeka kecha wife omo friend na yes suspending me as I Western say yeah I'm emphasizing nana omo kan ni nyina omo ya aware so omo crop na omo dey bo omo bi nya sika omo kan omo dia problem ka say be ko so etu oh yes say no there nana be ka voice women so no they provide employment women organizer yeah emra sami de fiko shi omo voice NDC for caucus executive yeah
Was it ye? A papaya mama, no bar. He will be an so best stop here and see another. That means that girl I'm saying, and yeah, they say best stop it. It means stopping now. Because and when you put your mind so be created, maybe my you to know. I know be I should attention. I'm a common quadino. So advice I would be mom and penny is first industrialization almost start to say ye baby industries. One and the for is our kitty. Try some no more chicken, you know. Because I saw the beat. What did you do? What the beat Ghana for? Some men in Yachi be and not getting attention. Call you. When you are grown, what do you know? Because they say it's really $12 million. It's a tomato factory. You say it's really it's $12 million see factory. I had 250. 12 million. I had 250. Or mine was somewhere. She can buy when you're more politicians. And crap because maybe by a campaign. I don't know Martin Biano, your person answer. Yes, so far no. Because maybe campaign, unit committee go out and I'll go compare. I'm out for demanding before. Yes. Unit committee. For what reason? Oh, when you do so when giant tomorrow. Tomorrow, also for 2 minutes. You jacko, but I'll pay the duty. Listen, as some who can you know, the open net your mammy may say, Cabimam cabinet, wow, my nana. And you can be cabinet. I my young number politics, no, a woman, because politicians could have power no more. Politicians need to power no more. It's more money input to add. And you may be one cast of best support. We were back other party that they compare against you. 1 minute of best stop it, but we did compare to you. So I was saying, Ghana for near Tenacity near Jenny. Now, Jenny, my anymore. Because ye monk, ye send ye champagne for the so moon confirm running. It will be a pure neutral because of saying that no Ukrainian okay to be actually because what they pay to pay. And you know that I'm saying in the excavator in there. Yes. Or my penny go yak in budget. So what me there? No, so I say, oh, my human, it be to me the Emerada honor the Baba. A honor. I don't know if I got taught in. I'm got taught in that. We are living of Zia got taught. Or Ben, I'm so baby, you no crop for this application. And then they want to mean kind of sad. Set not getting no watch it. Not getting no watch it. Politics, politics, and central one of Padaruma, and I'm here with Maku. Yeah. Even though yeah, national television for support other parties, one for one and shape up a young woman, one for the because I know one of the presenters I would know or sit me person TV station met me a call your friend say John Dramani Mahama ho me kwa eja be hu semaba obehwe me free honoma na me call some jam fi office me call some jam as a journalist and journalist we know ebimu enka no kraba kuba ebia oni mo mo se namfo ye keke obu a oni mo no ba bi dada obi no obi na fikro obi no obi na kwasare o kan the plane say wa bo mama power enti no obewura ha kwa jisika edi ye de we amanyo sem the last time I say o man we know yeah more money serious some person money no o mu 25%. Yes. As I did a majority be answer, I did a overcoming. Sure. And now I do baby sana. Sankadia Kenya, sir, only positive minded, no, majority no. Yes. You are the mamma, and I can't be a good baby. Oh, my brother, I'm saying. All can honor the candidates once on now. You remember not Basso. I didn't wait to make your programs and go for the Galamsey Bay campaign. Young Tuntiamo, and I'm Sabin was a white share. Okay, say. You know what I say? Some of them sick or more, and who don't so. I asked my bet if once I make it. We be sick of my dear. 80 pesos is a young baby and human in the so, person was stop us again now. And call said, yeah, baby, factories. And your boss sideways. Yeah. Watch a businessman for your more. Your finance or more. If you won't be a human, near for you to come.
because population over there baby so political constituency over 120,000 population and no mean no be on ma papa bo black or we school be na adwuma by ebia over 65% and so on tiro adwuma eti ono ye hwe ba adwuma die ko so ayen so mu kena nipa office ni ade bi ko na emrante no so yen so nyina office adwuma okay enti no say bia wo ha region bi say bia wo ha regional say cash hu adwuma no mo ya then no be fact say don abu kena Japan ko be start factory Agyemang because for himself yes wo ha baby a eye bode a na wa bie because in say aban dada wo twam no mo bie eye factory no mo produce bode wa for region which is Nkosuo or so epom ho no mo bie ya na omu process body no refining ne niema but as we are speaking now no yatum ye be factory the factory yatum yanko point to him lands minister aka say Ghana yensuo no se wo de ade esim na ususu a se de asia efin na sia do sukwa kofom no nya ade a yebetun asone so anom no sa abiri ya mena ye chese aye poto India nese mobehwe a insu akese na aka ne na adwene koto tidie na insu ne ese we kakra enchenche ho na utia na ase ememo a ye frɛ no afro no eho de ne nam space bi wo he frɛ no kobo unya bi kora bi fita na se amwe eto ketre maso a na ben say yes class tenede enso ne ni nyina edura mu entie osoafo no Ninsema no kan ye ba ohemaye wo. And just when you become a minister for lands and natural resources, as I did 4 months ago, and my first briefing was from the Forestry Commission, and they came to tell me something that shook me, that out of the 288 forest reserves that we have in Ghana, 44 had been completely destroyed. I mean, destroyed. And then I asked, how has it been destroyed? Because 5,500 hectares of that forest that has been around for over 200 years has just been condemned. And just imagine 5,500 hectares, that is 7,500 football fields. That is completely gone, that has degraded, that has to be reclaimed. What is worse is that because our major river bodies take their sources from these forests, almost 80% of our major waters take their source from these rivers. We also have pollution of our main water bodies. And to the extent that the turbidity levels of these water bodies, which has to be 0 to 500, are now between 5,000 and 12,000 NTU. Making it impossible for the Ghana Water Company to even treat our water. So when you hear the shutdown of the Takwa plant, that is the result of that. Okay. Oswafo Kofi Amabua ena yete ne gawema ayinsuo ne odi ade esimu insuo na se ye kwaye nyina so so etia abanda da na yeyi oba no tibara ne be ni ye nti pe alternative ade be ya abo Ghana for na wo be kan se ade a me I disagree with him na se wa ma briefing so am be de hu se di ka se wa nti pe alternative animanim ya emfa mo Ghana for e was so mo find nti na yeyi unu enim so na betimi aye nti ne de wa ba no so you have to find alternative e was animanim ya wo pe kwan no ntem Emma Ghana for because yakwa hu ye hie mo che pa enye your friend say honorable Emmanuel Amakofibua no yes na osiwa na no osu esu nti ne for lembele na ye ni so omesu nyona na esu no nyona na nse obesu nsu trobie etichi na ni ade wan he video mo bia no to na ni different ye na say yensu ni bibia say yes ye nim yes no kre enti na ye yiu no mahama ya to aba amamu amama ba Ghana for to aba amamu ya yi mu se branti ni yie mu no enti na ye yiu na wo be ka say the state ni ye say enti no de eja honorable ani die mu ye pa chew we need the solution very fast and yes abu be ye papa ne say ma me ne say mom best alternative nimran 10 kwa ye be fa so a ye be hwa ma na no ni bibi to me no ho
was say Abainema Nani Ko agriculture ho. Say you say you two galamsey na sea me madre agriculture. Say you start na ye dua embro enioma endua ne sanioma no because baby wo honom a omuko ya asase ne pardon omu de two galamsey so omu be ko honom no na say government na invest ya agric ye adua bibi ni ade honom a aban dua de obetima ko to dua ko two galamsey wo ho me pacho minim say de me kan wuti ase a e wo say aban no e first agric minister omo hye eho no omo hwe no omo makuayo no koso Ghana ntantantantantam omo duadua ne ma ye start land we ya ne yakoye eburu ane yedua emeko ane yedua we ya ane yedua but no ne start yedua ya de o memu dada yedua o mum dada ba me pese aban no omo invest omo fanto omo ho so agric minister ye honorable Opoku honorable ye chia ba bia o bia ye honorable ye chia o papa enti e wo say honorable Opoku e ma na niko agric sector no ho yie ma ye e ma ye duadua ne ma ye bidi export bi me hu ni say oye de sadwe no e ba na o start say o ma ya sa na galamsey no e betimi ate so kakra bi because asasene da ho galamsey ni sika no hema nye bi ne wu ko dua bura mena ba ne ade no enda kropo ko da kufu da no aho e na se nsuo ni bu ho so e ho no wunya no kufu no a eno no e bi ye hyenche bi na se galamsey no kwan be ne be fa so ye be stop na se ye ni kwan be fa so ye kakaka eno se wutu bibiase a enye mre se wutu bibiase ntie papa John Doma ni mahama asema a o ka no on hwe se odemra be yadwuma echi NDC ni a omani ndi no echi MPP ni a omamra ne ndi echi civilian a omamra ne dey eni ni enye se akochi panyi bi nti no na ya fa kataso momuaso na ya ye bia be hu ane ehu de be kwa kosi achi wuntimi nti na o ma be ka de yenyae ekobasa ibia enye eno nso eyade a ehadwene po se oman no ye hwe ni yi se siesi ye ne pepepe dia enko pepepe ne mum nya se ase ananzententan ye be kebia mo bia be jawo bia be chi ko trase mi hu sententan che ne dan che no ne mum wo ye ntetie bi na utwam ho mo dia o so de ade na ebo gala we dada eti ye hye no no enso na osoafo no nsuo no de na waka oh etore bia enti nsuo no so entimi nane no kwa bia so e ma ne nya Emani meka sa asem no Ghana for yempesa asem na tie ye solution no to ye fo abayi u ba ye no nti omo hwe no mo mpe solution no enemanim ye ma Ghana for me ye honto ye ozai ye ngoi ye wo solution pa e betimi de asi ensu ase yi ano no solution ni se ene area ho no e wo se atu adwuma e da ho nsuo ni da ho nsuo de e da odi be 3 years 4 years nsan kakra bebe se nya sa na e koso se still na ye she one side ye she na tifi e hono ba na afo e ba bigum it is a penny say am ko fibo is serious say because ono some years to come no say no a minister for energy oba no edenti na oba once anko energy wa eno na ma yes eno make you say oman no a strategy bi no bia na so de na mu because what be say question you want say politics no and you dey run oman no and the oman ma say Ghana for short memory some ma ka bi pen you got short memory because e collaborate no kan we nyini ye de on ka bio na nyini na wo na nyini ye de on ka bio na ya wo na guta na wo nyini say na ni da so guta na wo na ni da so guta o enti na ni to na no so nsam nyina na enyini okay so na nti e be sere ona bo ma go fi bo a me ni pa oh yes o say na maka jo say o mu nyana na ku because o hu say ye wura e wo ho ti wo bedwa nanum kakra na bodwa na brofo so wo ho wa bodwa ma so sa brofo ntin ento person go potin ka say this man serious in the case na why just in case wo ba wo di bie business partner bi on ground so keke enya de o serious on be make na say serious be make o ma we be nsuo ni sa ne ma na ya nsuo ne ha ne ma o ama na unya fish kra nsuo na ano de first ne kwa hwe na kwa hwe anu so aboban unu me ya ho o na wada roma ahwe wo boban ye ne say
Oyima enso di ka ko hwe enso ni wo se ngula ni enso ni bododo na se nam wo eti o se ko sa na ko boban oyima we ni wa hwe nana oyima wo boban ni wia wo be hwe enso ni nyina frim so enso no sima bi won ko dawa baba mo modi so be hwe ni nyina na wia ko boni mpitire ni ayi abo no na meka no so shafro mo no ene wunya bi hwe ene wunya bi ene nyina ko gu lake ene lake gwa nana mpa na ebo se sa galam se gwa nko piem emere bi na nkofo bi pese o mo bu hura mu lake bosomtwe. I'm telling you bisi obi ote bosomtwe no ho nana me ko yi me ko mu kutukura nana me ko aflam place ko galam se o lake ni me ko aflam place aflam place on say e wo de nana Ghana e wade o o man wade nana efe o ma me fo panto me fo fari no me fo first one ko ye efe o nam so a me say that konante ba so say be me di enframa na won so no su bi keke eno kwa boosti o mi ye pani fo no tete sa hwe ni nyina o mu hunu ba ye timi ko ye tourism ayi bia o betima generate scam mo man no enken no mame mrem amuntu kwan ma de bia omo fo ko mu nti mo de be de kwa de amuntu kwan me ko ese o mp na abafu na me ko na me kana bo wa saasi we pa se me wo ba me na me tie bia ka me to pia ka me to aba ma wo ada kra to aso ufiri akọ kra to nana kro no omodimo mo ya ye bidie hie eti amase bi edwadie kra ho den wo ho no eti network kra so sa anya adwuma ho sani ma we kofi amabo ohu ye omutwa sani ma nya achi bidie ohu ye ne candidate ho no on fa report mre no enana e bogus me ba park na de Japan e kan ye o se MPP NDC because of omoniam omu ye ntisa ni momu ye nyina e bogus because o man na o makoma so tino mu masika so anu ase ya na edwabo no ye wo mo feche action no mbe no de na edwabo no budget ti edwabo no budget da ho o ye budget obi apesa ba ho nso de menye so se ye be koma de wo mo na enu asetin ya o mo ye ye the amount no beto ani ma we ze fefe mu inkini deep kama enti de bia be koso abodwa wo de we oboyi the 2 weeks time o ti ana Greek minister nso abodwa oh mama me ni and on time no asama ye kan na go bagu ni na monko o ba sa no Eric oye mi schoolmate no ye ba su ba di pesika no oni eni ho enu o ba so na MPP ni ndisi su ban obeye mo emfa mpa bontaniki yes ana wo mpa ye no o say ye mpa ye nka any ministers na ki na nyi ya empire mebo pa me dim ko tuji begu for bompa ye se benye obi a Ghana de na akoma so a ono si wo bre o man ni ma okobre wa bi o de be bia nyuma o man ni because any pa no o man na se ya e ka no se ni sika se mu so ja se any pa no o man na kwa acho because na me ni MPP a okobi adwuma Nigeria se MP ni Ghana be share ko fa be Ghana ni MP yes anything I make a choice say ni bi wo Japan e si bi wo bi Dubai no what anything I make a choice say o man no all the politicians for na most na ten against to Canada Japan what's who the terry no including MPP for we are turning against Canada Japan because of say o man no de na koma so we obi a obo de mrani be ye adwuma me tati so kase ya wo mu mie bi nwuma wo fie chance wo mdo muzika kototo abro na still plant na de wo mu kran sa broni wo tewa no se wo bo kro no a wo timi de nsa to so obi di $6 million akobi cardio center mo man cardio center no ya cardio center na yemi akwam des so akobi zoom museum na wono na yi obi di $6 million nana ti $6 million plus 12 militaries odom call foreigners obi atua $84 million $84,000 say mun ko training no mun sambra na mun fa me bo man no na man nya mfa so de say nipa we Ghana was senke solid bia ye ko ni fie say ye kokonsu ama no because odwene man no the man the same man ba konfa no teaching hospital donation ni machines obeye ye seb oyampo e wasin dompem ba wodi ba what you say entina na se wanye wo bia o si akoma no odo oman na akoma pass the position bi mana yera sami jamfi on ti bench o ka kire say obi pe 200 Ghana cedis e dia tonsuo wonya bi sisi ada pa diska gu ni fie ene sami jamfi person che so abobra sin sisi ada pa no timi che dollars by sisi ada pa timi che
ultimu sadapa them dollars. Nana, the same character. The same character. The same because Penny is on my one who the president into a social account. But this time, I was in Kerry Mahama coordinate form. No can say maybe could be or some more money fun into my pet free. But no name Saman and Niswa Brino, where she see a moment dear. And on say, a cannon, a raya. Watching in a free NHI and Sansa fake doctor no in fact Anka Obama yes but see na we not here yanka mo biante empanifo anhuna enka mama wo fi oh na so opening so due bate man nana obi be appointment nana obi be esi anu ohima bai be paduma oba ya no na betena o nhwe ni grad manza ansa one no metri di kwa ka list ade kon o ko Philip to hwe Basinteri ebi o Basinteri so ko we Legon e no ko je yi entro onguta ni post yes they are doing investigations because of say investigation na be go abontin to emi say ko be expose no mama this one say on there on say so eti enu na chiri de odi no enu ansansa den e wo senka o mind bia o mind bia e wo senka ya chin dadada one no ya dwen say ke yenche oh yeah because Ghana we are not safe utimi ko NHIS enu we nya ni position no nti hey like e hono me mbo aban number so kra because o mind bia we serious no say you are developing a country no be a position ya de memo be e wo so hwe eno ye hwe first ne kwa no ope police a ye be ko wachi atrace ya ko school ko fie a check your background criminal you guta criminal records ye me hwe ni na sana even training kra no ye de wako by the politics ase no and train ye back leading no e wo say ye chi no seriously me no say come na ye me ya ban che sia ye be chi se sia ko ba ye ntu nnu ya no mo e de ehumobro o de we ba ko pe na ba ye ehumobro me mani na wonim Ghana for ba be ku me ehumobro be obi di boni say ya say ehumobro de ehumobro we nya ehumobro edu time Ghana ne no e wo say ye de na isi form o ma me kra na say wato ade ato atwene ba bi eni kwa so to twene me ye nche no ye poman ni ye say de be ye nchima ne emmere eno na say ye adwene hu eno enye ye maame ye papa politician Mahama even o ma 1 point o mo no obi anye na dwuma yi a e wo so me hwehwe nipa no sika bi fo bi nsase a NDC sana de oyero Mahama dada na na waba Mahama dada na nipa sun de dada na waba so na Mahama no na aba se o de ba de fofo Mahama double salary na no na o sa aba Mahama waje bribe no na asaba nana hwensesa eno come ko se politicians no mo take nana hwensesa eye no na aba bibia nu nana nwura bia mfa no ho Mahama na wo no na aba de oye no eno na wo be no west so oye ne sa tam su a ende ntro no ma omo ba nana ye de eyimo omo ka chese nana kufa do eja power in waja 5 hours e ko 3 weeks ni enum light minister na kan almost say in when then the next day any doom light eti me be say 5 hours no mine 5 hours from that day to about we say 5 hours on the 8th January on say kasa de ya na do ba bia Mahama na that's Mahama na what's a pie no me tifi energy minister no na enyo mampani Mahama so it is a one hwe ni yesa ebi a wono wayi ni ntini ye kafra na emom so wono ane kan ye de ya ye ncheke sa ne ma no na wada ma yesi a wo ye bibi wo ha sisie ya ye mfre o hwan e be fre no adwuma wura ne be fre ne wa jaze sesi apa me nka asem wa se na me mfiri anko me de ma be kana me ko hwan e be fre no me ofa ene e be fre se ofa onkrofo ne odo mba so enti wono de ne nkra ye bia woni de omo ye he wo koda ha na edientina
you run some Jamfi. You say one and a PRO, Emma exit a friend say, you're buying Mama for box site. I'll be tuning. A didn't know we man so I was on crochet a good board. Oh, send a banana because Sammy Jamfi, a baby, a yep Mama, a buying Mama. As I pardon more a you're a president or because our clan will be on my brother crano. Ah, sir. Now I'm gonna make a channel. No, dear, what can I say? No office or buy 5 billion or cause you say or buy or no buy no. As one person, if I said, can I on a PMMC and I see one more changing a good and this is that it could be said, it be an office last minister, some of Kai, last minister, what mean you, dear why na I'm for you're a Santain and penny for one or can. I'm almost so I see a soap soy. And Kawi na Nankashins at ticket. And never know can say, Obako Forest be done and Crawford, you know, Ebunia, Karamsi. Oh, and no more dear. What I may say, Mamma and clear every doubt by believing, say. Nana mobility of Manson Quanta. Manson Quanta. Me my tip of say, Obiabe show to Galamsin in Panicas and me call report my forest for mammy or mammy, and mammy for car, a bar, a copper quite, and mammy in a site. Many penny doors, oh, honorable woman and train bar. One new Mukura. Nana, Miss Omura inside will appear, Omura inside our fede was a Obejan and a penny in one. Ah, then the poor women knew no man complain, you know. We. Let's say near bed, yeah. And I jumped in and I'm demanding you. I'm the track can move. And I said, I'm a quino, a seat, and I'm so far can but I don't know by, but those simply says to my no son, say, hey, Mammy saw a baby person now by a trouble. Me, I'm my pencil. Me, I'm my pencil. I tell him some to me. Okay, it was some fighting here. It's me who are no mamma tip off, said the bay, but you be chasing. But I'm not up for mine. Some in front of my fans idea and your politics, yet the Enyesino, Omuna, this office or Moody Bon anymore. Okay. Osha for me a question a tosso me and so broke anymore. No. No, what's happening? I mean, you won't go now. Man for a day. Pessay, you're quite an fatu, so more. Ah, you want to okay, sir, Opes said Jumedia D. Uche wadwene efa soa number ya maybe bubo amawi uwe to me afa na chese wache wadwene 0257 335097 0257 335097 and I say 0203 118711 0203 118711 ubetumi de wadwen chafa so betumi so dia fa Facebook so we your WhatsApp ubetumi dia fa WhatsApp ubetumi dia fa Facebook no ne ade enso ne ya kan dia ma kama oima Nkosuo OSP special prosecutor office of the special prosecutor Yura Kisi Agyemang krachi ni ya branch FFF odano o say Ghana man na sisi yepe uraka no furiata yon no Ghana photo sam for dada wayera enti ya mo amenhwe no oy ma be digya odi animu ye be ene kanu furiata be bi obi aye de ne beba una be di animu ame papa say ye hu no de na minim se ye de interpol yes minim se o kan interpol some say the office of the special prosecutor OSP has become aware of a publication online on online media purporting to be a letter from a hospital containing alleged medical report on Mr. Kenneth Ofori-Atta. We wish to place on record that neither Mr. Ofori-Atta nor his lawyers have submitted any such letter to the OSP. The only correspondence received from his legal representatives says a letter notifying the OSP of a change in his medical condition and on their say so
and on their say so to date no certified medical records or official document from any hospital authority has been submitted to the Rural SP indicating that Oforiatta is incapacitated or unable to travel to Ghana. June 3rd. It is special prosecutor say men control say Udi Maye because papa enso di MPP fu anim me be chicha aha no meka bibi kakra say ye man panyi dada wanye aso amagana fo ne Ghana fo ndi ni yie kwa be na mamuo mu no because time a dollar ne start say ko enema bo start say raise no Ghana for including Ghana ye hwehwe Ghana card ni ana me say Ghana na ye hwehwe no enie oh sir Ghana na ye hwehwe ni Ghana na ye hwehwe no enie because abanda da na etwem no Nana Akufo-Addo ba ye no na oti committee nyina na e wo say ye chichi nkofo bi mu NDC ba yo muso be di sika pa ansa na Akufo-Addo beba no ye te ho nioma ye wu ye nim MPs bia na omo da period so omo gi double salary manu cry be fun omo gi double salary man no ye ni abro omo gi double salary ye hu MP fo mu wi Ghana sika kujo tabla kwa sika ko me mpesa me kansem na oyo want me anchiba ko charge no nti o say this suspect is wanted to answer charges in respect of several cases so including strategic mobilization, GRA contract, termination of ECG, Ghana Revenue Authority, ECG stroke BSC National Cathedral payments, ambulance procurement contract, and tax refund account utilization. Now, baby, I insist you wanna see all last was say. Possible locations. As a baby, I didn't yes, as a Hanos, United States of America, USA, United Kingdom, UK. Am I me, no sooner? Yes, I'm a flight. The IND was if Ghana Central for you, Candy Mefa. Mummy, what's the so man for the conquer? Oh my Ghana, oh my Ghana, dear, my Conqueror Ghana. And no, can Oforiatta dear, a Yemeni G, a Yamaha, who say, ye friend, I didn't also me. We in year one of them, so in year. Why, or Yaranahe? No, then I make a choice. Will be, and will be a Yaria, didn't you confine a few hospital man bar parliament, Retwaban, then you Cromhana. And now, wouldn't be Sana or request the same so per day, say, call, video call, and run also my coins are. Can Oforiatta baby will be a no minimum potty, Semerano. Debbie, and Debbie, and Rama Pam and Yin say, and Rama Pam and Yin to any Casona winning to Namarade, a minion to more contact. Cathedral Sika, Ghana Revenue Authority of information. Oh, no, it would be 2 mana. Na Ken Oforiatta ye man panyi Nana Akufo-Addo Ghana for nyina se da bi onya de yesro sesano Ghana for including MPs nyinala ebeka say yensesa Ken Oforiatta enso man panyi bubu nwagu na so ade na kululu bi koso ho no ma na asa de enti na Ghana for sesano ah wan sesano ye hia no one on one me nyi zoom ntum me nyi WhatsApp call me nyi hwintum ye hia no womra ye hia Ken Oforiatta say ye declare wanted no and they say yes Ghana for ye hwe Ken Oforiatta ye nyina ye mfa America Ghana for mo amano ne obia mon start muntingum ye hwe Ken Oforiatta mfa ne mra den eno ye mpa for the modern enti say Ghana brass omugusu di abro special prosecutor say ohun baby owo na dwen say be America na say UK eni papa no wo tu kwa no Airport ha no fa koye enka che ni ho kire ba bi okoye a wo mo say aso wo ha
na che so odoje ntira na asese oye de so ye be chi no obeba bebu akonta magana fo e wo so bebu akonta you need justice na da be ya frewo ne won ne pe ne mfa no eno jaja menka sa na wo ha ne mfa no na wo ha before ne ne mfa no e na ye se ye de na to alu premuri katente so eti wo jituma na oh no bi so yare dia me na enhye me video dia me na mbeje ujitum so yare well obi kwa so yare dia na ebu oman mo be bo oman no kro no na ye kyem na motote a na mo de yare na ye excuse mo yare dia mo be wu se wo yare a na ho ntowa ye wu kwa na wokọ enti se mo yare a mo be wu eno ne de se mo yare a mo be wu se yare asem de o ma ye excusable ye ni abre o yintimi mfa ye ni abre onyare ne ba bia ne onyare ne ba bia me nyintum Ghana for se kanu for yata onyare ne ba bia onyare ye nia no omra mebu akonta onyare ebi so onyare ne ba bia nya ne ya wa ha oman no wa ye sikasam no wa hwe ne yi amaye dream course finance ministry dream katashisha ne proye pa kan e course tie untimi ensi supi se media mesiso e course oh mesiso special special prosecutor yempesi be bia nsem musa se ono ntie nche na mra ntia chi ne ba wia na o mo a che se kwadu ahodo e de bo no bi na no mo de so wo ya de ni wia fe no obe ya no se anyo ana da bi o na me ye nyegina so wo ye ni ya woni muti enka we kwa ne ye ne kwa wo kamia kwa ese wo magana fo adwene se asa obebo kro no de wo ye wo kamia kwa ese wo magana fo enso obebo kro no wo ya de ne kama wo ye yo to sika sem bibia sika katudua sika revenue aha ne se na no haba wo ba ya konta no genuinely amagana fo nyina hu se entrokura Ghana ye twa to kanu fo yata so no se enye sa ne tere kanu fo yata ye pa chew fire money cheye enti di enti na mpesa o ma na kire se bibi wo honom nti a o mpesa o beba na ye ba sisi a na ya to aso akọ se ho Messi, eje kwa brantie. Kuyaye, mema na ye de. Minu akuani. Sene mabro, enu mi koko, aye fefefa. Sa nene so, matoso die so. Ebe ye fefefe. Se wani abre. Na opese odua wo no baye. Se ye nkruma, nya adoa, atosidie bia opese odua bia no. Adua mekamfo ama wa aye. Fire city. Wura be na osi nani edene. Abro so kura nansape na ahwinhwe anokura no watimi de no baye no esi fom. Se okwa kope bia to no anya fire city. Unya Juma master case die capacity eye powder misi eni de edi twam wodi gusua wona homra no na ewura na hyase amuto ena mienu de obehye no capacity liquid eye Juma pepepepe te se de ne powder na ye no an grapati so no me pa cha ye nom ohwe na ho ofe eni nsuo na ejina mu na akono pa but eye wura misi wura bia na ne eden no me na me di ho adanse ama ho fu ani kire kumasi emurom bi ka kire agrochemicals on na toto nwura hodo nyina makasa afi mema kuyaye aye de no mede ofa ho ni nyina shonsa ono nkofo nyina montimu Ghana ba se mpe euro for yata mere na wo hu no Ghana ni ba nso de ma ne nyira saada kwa bia so se hu ni yedu kusi Agyemang odada Ghana for sa odada Ghana for asem no kra ne ntu sebi kusi Agyemang ase oyama mama hye ne bo se on se wodi kusi Agyemang suma fidie yanhwe ya oman no sike be nyunu no aden de nti America san se on se kusi Agyemang oba on je dan se san on se san no because se kusi Agyemang ben na do oba ba na etwa mu ko ye no nti de be plot no amana ye damage bia kusi Agyemang be ka de no kore okay
Okay. Because ono de no any MPP for na move. It no share de do. Kuseja bin se mo ka nyina no. Bebre hwinim. Debi ebede na o mampani na be hye no. Ama waye sa de no ana wono ana dwene so de ya. Ade ono no nyumo to ankwa anume adwen beat bi no de biti o man no. Wo se finance minister ayade kuseja bin so obedi no kura mo man na documents egu no no NDC fo bi won bi on show power ni ehun se oye neutral a wo ye adwuma bo o man Ghana enye ni post na wo di no obo ho ban because finance minister change na ya di for buy eti so wo ni ha wo call the documents jano sisi na minua we na ofaso otukan o ja na kira wodi nkrata nyina bibi bo betim da biam e be sha ne nsa so onye so entedi na wo finance for ono so de no ono na ofi ono buy no e ma ne mba e ma yi nsema no sensem bi ono ma ehia ne se wo se kenofriata bebe yi ano a no ono so to ne nkra fro ono so ade abasa opanyi we ni de yebusa me nkata me beto ye no matime yiwa ni yiwa no na we ni wo de menti asenti be ya nka we de eja yesi asemi wo ese chamia no asemi zo se ohina no e wa bra ne be yiwa ade ano nanka nipa na to ne nkra ba o political ibi say oh Ghana focus e keno furata diska etane te de ani e fa tension ne sheda nkoguo no a shede de aba oh ye wia next we so ne ebeko mewa woni NDC fo bebre omoma omaji double salary a won so against the constitution abitima kwale omama ba out say we mu so enkrofo mo so aba oman ne kro no because bia oda no yes special prosecutor obi bia wo fa 1p o mana de 1p ani ade bia no yes frɛ no no meyi ano etudu ani aso do ani sikino for ata so keke just as ordinary na si papa na so keke eken okasa nipa dodo na onya adwene se obakwa na office na list no wo bebre because eno akro kan bi se list bi wo ho a by June ending baby di se Ghana Education Service ena Ghana Health honso ne mebe apie ho osaka NPA honso so bibi apie ho a omomo diska nyina o se fa ye ready no ho ebeba are na wontwema so ahyase ofori atawa ebe wurolia kodu ba bi a wo kan nyina na butanze ade no nso agina ofori atawa de na so da bia ho an ogina se ba bia nko enkrata bi won ma se bi you have court na nipa na obegina da kamu ama ye bof paso kofoforo so e ko fe nipa na ba ebu anso otimi gina so se wo fe no wo timi ja so wo wesi a oman ni sika because ja o ja ni oman na e bo ho ka uye aduma oye no we so mani sika keke kuseja me mo me dada ye do oye no o we so oya mama fa say o am before buy no say no oh o be ye say o be eno no di beto de to Ghana for dream okay bibi se oben aban dada no enti opani mama pese o yusu no edi gani yes madada no ade na ene enka onsesa no mom obi a ohu no obeno ufi se obekam no krese ye mfa no ebi no de ye obi na odi ye dan pare no odi bi ye dan pare ye to ba ni wi se obeka ya o meki ye dan pare odi obetena ho ama nipa bia no both Ghana ni bia wadi adiboni bia no wodi ne nsema ye da ba wo yusu dan pare udi ni ba ye odi information mienu mi nsem na no dan pare fi akọ na de aka de miam mfa me nkofo any appointment say appointment what the kuseja bi siwo e de ye mafia we no mama ye politician no mama ye ka obi ye ka so bi a politician a mama ene me papa Kennedy Japan uja o mu mienu so mo mfa politics e mama mfo bi a mam oye fully politician what the o ya ase se mama bi jonka say ade o nti ase ana oboa do ye bia what ase o sira na le 3 lines na ba say yes or mo say yes ade a no tene ho ase enti kuseja bi onya so o wesi your resources no na say o se kinofrata na so okonya say wetimi declare nipa ne say interpol ma ye kofa na ye de e de ne ba wo akonya wo sa tumi no enti se nye we obegina obeka yi e ho budget beba ye bo podi obegina ni mu keke no budget wo
debia kakra bi omni be se ni pahia yi di na ya na kakra na kakra drip no nso ne di susu an kokoko no se kokoko na so ma nso ni sa on se di nso si a ye bie ni yo ebia obewu enti e be sere no se wo so man de na koma so a kenofriata woni babia no hospital yi no mo di pre no abra of friend first one no woni babia oda ena osisese ohun ikubi se wire relocated omo nipa no na musa de kwadu na ayi kusia jabe de abokin fu ne nipa wonyanya no be da abo no kwadu enti fa kwadu do abo chro se fa do abo be yese enti wonya de be bia no obi sa no we should be fair yenya menu be resource yenya realistic to the country yenhwe oman ne nka oman ni musem be bo nipa no kwadu ne hu se kwadu sei it means that on papa no but emremu kan ye boko adu abontere there be ye boko adu abontere na say ye de ne meba yewra chama ntumi na kokot maybe that said na kokot ade na yoko for much mutimi ba bonte ba false news eri gunu say no aye this time niko say tata on mama sam no aerobatic na oye de che o my Ghana no what nipa no one pana court na be chere say when why ba say a trust statement ndi edi ka tworo na court ene kuse jabe so tworo kinofrata say ana wa tworo bi se na dwene ye ne sem o se wan ka de kura wa yo wa tworo bi go na tworo de na wada me tibrof me kan brof kan na kire ma se o kire me kan che wa ka de kura wa se bia we ne to so letter no OSP Nsakaya watch police are boy asa omo man no omo pese omo kwete bi no omo no man na omo ko because obi afa no ade say o man ye bi ne enko na Ghana de ye serious Ghana de ye serious aduma ede man no wo na wo se se ba bia wo no na na kufa do ama wa eyi ya go fa ina di gaba o so man ne o man ye serious a na na kufa do hwe wun se we akwa we de di card ni ba yi ya papa edi NDC ni edi kadi bai okoyera nai okoye wasi ya ma me niama etina me kwai own ni strategy on the office on here because own say etire no me yakoyi amanfo ye ne system no sori etia MPP eti wanya fast bi anko wura anko pe political idea ebe ha dwene na eti won fa de kura eye kinofriata why because obi ko me nana owu dada okoye no na me ba me nana owu dada okoye no minim se me nana o tiase no no osom awa menhia akonya we no osom akonya no owu ye okoye no enkrata na de ko kan hu se akonya no eye fiafo dia enti obi ye yi ni free no obi be enso be ebe hwe so enti free nipa no se opanyi na oja okwa na finance ministry wo de body former finance ministry no adewe na akoso na be jina bonti beto to ayampia na this man have been wanted and so and so and bra what is bra yakwa hema edu ni se me yesa na no me bo chama untumi ko du abonte bi se unyi ni se de o se ken ene ye hwehwe mu nkodu level bia kebekwa ko jina no nko an se omra asemu because ministry no de na wo kan metiase but so omo community onko nu se papa na no da no na se me ebo no a ba me hu se omo nim se bibia ko wrong enti na omo mpese omo mpena nim guase ye friend boko no because there is no way say onye hwe bibia nko wrong ye be kasa we must say government communication ya boka futuo government communication lebo a ya boka futuo ye twa to se ade bia wo man ni mu bia no on famra ne central fon so wo abonten ntimi no mo nka ho asem what is that you odi bia abonten ofozuko achi bia abonten na be so far there enti oman no we are not serious at all not just per the wo kan no kamia kwaye se politicians no use ya adwene omo use ya adwene eti we ni ba no abedi bi because we say 8 years ti we ba no abedi na sika di ko communication you me sorry say my boy sika di ko communication more than the Agyemang Women's Bank sika di ko community more than the Women's Bank me busa say yetimi the one information say oh o man ni nyina madawroma kenofrata when na kenofrata eye eti mesramo say ai ensentro for muma hu de muma mansan nte sesei so aja se ntina na mesrawo
me kusia ja ben sam na kana na me fa nya asem me do entomasum enya di be o se me fa de tomasum ne century ma on fa dia kinofura ta aye pote no fa me say yes onya de ba wie dia yes they declare no wanted no opa the first wanted we no ya ba fa jibe besa akwa America wa ko hwe ba bi o da de naba o ko no ni wa ya be kwa ko fund naba ya naba oyma o wie nsam no ne ya sorry edu vi se ofuriata ye twe na bo so ana ye twe na bo so sese me bisa me de ye twe na bo so ye twe na bo so se de me bra si kan no me bra pese omfa kwadu no emra se ni by to me ne de me hu ni se nka bibia nso nko obone a enka ye kasa ye omra what you say you fancy be cathedral payments ye tete say cathedral be course so for e be resign yes be resign e be resign bibia e sika ne fa hefa kululu bia na wada cathedral nya kinofrata ne this can buy enye kinofrata cathedral no was a committee according to OSP aba no o say cathedral payment and OSP o twan tro na message su biem o entron odigu say ugidie show na bigidie so pa me so onfa kwadu no de kinofrata okay so okay na tobo say cathedral sema o je kire ma ubi o de nkrata ma no once sankrata na nguni bag ma fa hospital ho o ma ni mra bonten okay oyma fashi ya semu ya sem ye gusu kan fo ye BK agro chemical ama BK dependable ka kire ho mo dependable di adwuma ne di dependable ne adwuma no adwuma pa nya di gusu a ene oso hu say yes e ba sunu do so kuro na so a ponkuru fe apo bi eni hu ento pai dua banum na uyi de ye hata e de nya de eye kokoo no a ye koton no a akwasiburu ni ndu ota no be ka sasem wo krojin don safa kokoo apa no so nse wiabo de nsa fefa ani yenu no unu no na eno akora pore efini tugu na yi niam na wo ya kekre this aye kama se uye kuani nko ade a ye besre kuafo Ghana kuafo BK aba amamo eye agro chemical ho bibia wo pe se wudua bro se wudua nto se wudua de bibia wo ye bia no wudua no eye kua nko ade a fa woni kire ye BK agro chemical ko hono mai na o ma eye ukuaye no enye fe enya kono kama enfama Ashafo ha ne brebe makwa ma ye de ensem na si obra me makan bia wo be naja na kude nkwa bi ye nkwa bi asi no wa ncha na akwa o se nkwa me na se me nya nye na basa mini o se ho be chin do se Nana mechia opimso January ayi udwimadi kama kodi na mafa akonya wisu machia ketinko no nseniefo eye bikrom ne odiom oforikom constituency mechia mu na ene eye honorable Ken team Ken na lawyer kusi na what is say nyame ado ne ho odin pa team Ken across the world baby bia omo US Spain Canada everywhere me no kazana no mugina so omo hwem de dende baby bia every Ghana na ma simple man every baby bia da na ya chia omo say to more fans pa na your grounds pa job day grounds honorable Ken Japan will lead this party na what they oti abehu ama o minor fan to ma pefra just about okay yam fanya record say MPP fo bie tumu a Nana obietuma honorable Ken ekofa ye kwa so na ye kofa ma no because say nana yanhwe ye be Ghana ye be hwere enipa bi etise honorable Ken nana enyi nipa nyina na be kokko bra sweat enye sika no sin be bie factory be bie enyuma ma Ghana fo anya bia ye o me kai ba ko bi obi eni krom ho fruit yes ne papa free mo a sabre na nana so what say bi enkono so sika we nyina obeti dia ya de bi pa me aka say we the whole world so ye bi but was no Ghana for because ono wa brepen we ye ni bi ba wa sweat wa brepen ti so ohun say ye ni bi kwa amane mu a eya na nti was nti na de bia was PhD eya na de bia o kan nti na be serew say ba bia papa obi ano nyame mo no ho ba ma ye
de baby o nyame mo no ho ba maye no ma na ye kodom na on dom no nyansa ne nimdie o ti da mu nyina Ghana ho adwene kwa no oni ni hia oni ni di komane na ni da Ghana so wo ka problem o se mom ye ne for man to man pamfra eto bi bia o adwene pa mo man Ghana bia wa lazy ni shoe with honorable Ken ejina na wadaro ma mecha papa na ma che one ne ho kan ni Tim Ken abusua nyina na ma cha me penifo so am no me adwuma TikTok ne ye wo social media no so ye boy adwuma obi bia no me che wo na wadaro ma odofo ama o ai me cha me de okwa na be frɛ wo me cha Vivian amwako Vira cosmetic and Vira salon e me cha wo nyana na oba ba ko fa mesisi kuri ni mema no mo fa na yere mo ya so be ka me wura ni ani Vira cameraman Ben any producer Ben nyina me say da ko me hye o mama betina o mo ma ya ni dini na mo ntia wo mo na fe Mother's Day bai na me hwa se Ben kura be from so na me ofa ma me ntia me ofa ejako okay na me ntia no papa ni de oye me mentor pa so obi di ejako ho agro di me ho agro sao ene nana udi ofa ejako ho agro wadi me ho agro ti onu ko be ka na se nam nyam o temte ofa ejako a waka me okay wono ni pa se Ghana omo da makoma so pa wono ene honorable Ken ofie de ni ofie de na che ba omo da makoma pa so nawa se nyame so nyame mo ma wodi ko fa je ko wisdom award ma na tete mo fra ne nyina de ma ba bio ye de mo nyina ba bi nye kukura oyema boy ne mienko ye de obi bia se munya ose oyo ye hu Facebook ehu se mo hwe ye party TETE MMOFRA Online TV ya ba e de amamo ya mi e di dwumade ehu tia me Agyemang young me ne no nana Opoku Agyemang ba ko pe ya kra mo